autonomous council autonomous rules council rules ating pen 1951 ating pen rule 33 and 32 and 33 rules ating pen alang lipan nilitum cedon sar pen o visit kro phan nilitum pini nomination paper kan kedat legislative branch long nilitum pilo la pen ke non 24 ani ke election do po yos uncontest lo pulong ke ba contest do pusidame alada 24 ani si thain kora priya ni si nilitum thaklong pochini ko Karibela Autonomous Council rules 32 subparagraph 2 and 3 ating pensi pinia bagene tu nomination paper pila nomination paper hini pila nala tu machini lo o visit kro ke kingthong consensual lo isi phurke mo pala so consensual lo MDC ke hai kai ta phai jum pik ke hai ling bang tame ke ong nai lo SDC hot sarim de pala so tang ke haropo ta soprang sarsing bongbong puno poli bongpi puno kom pik pik jum pik pik para ka hai sita o visit kro ke cheng si lo Bharatiya Janata Party hin pen tiket long dun pen pala da surhinia bat to ke hai la pen chut ke ramtang MP election hota me alangli din ke ki jum kali oke pathu suri ke thom le kai la si alang ji aprang baname itum Karbianglong osomartum ang tanbi jun po kapohe kachangli amen pen tada kam ka chotoi pen chenglok ka chene ka holol tum theklong la so hin ben me alang li kai ta me alang li ase ang tong chipi tu ver la pen ke alang li nogong kachangli ho ta me alang li student leaders man bom ho la ta ke mai phu man lo nogong Karbi Student Association da ka porhe chali bom dalang li mai phu lapen lahai ang tan Karbianglong pen ang tan kachangli amen pen somartum ke dudun amen pen hala da ka hem photum kachine ka holo lahai butha ka mealang likai ta siam tong chupi dudun ver lapen ang parda mealang li khana dam pen kes pidam dam lahai ang pidum nan ta so chupi du ka ni pen si kritum thaklong lo ya lang li deputy chairman klem ji ban ke lang li apun achak chok lim na sinili tum dame cheton sarpen parliamentary meeting along alang fancy job ponsi pini rules 32 subparagraph 2 and 3 ating pen nil tum dag nomination visit krophan si alang fancy pini nomination khai sir ang hoi ke singhason pen haura ghatu isi phantong picture lang ma hini phanta pindilas kali isiber ang hoi isiber la ke deputy chairman se pini bangke kang wai pot mane singhason long ta gef do ang ke haura ghat long ta singhason ye ke babe nang han pola bangke ile to 125 successful amendment na to reporter dom chini pakanai 125 successful amendment lo long te anti defection law dakta nang dopo Karbianglong Autonomous Council ta anti defection law do long te je double benefit along le MP ke man tanga bangke dak MDC thulong le MLA ke man tanga bangke MDC thulong le lasi hola so amendment date pen afi parliament long pass date tami ako ek bunai la gazette notification doji laso pa aponang kan sini api nangi laso philo kulong te alang li bangke non MP jog no apna jointe rong pi tame MP da man lo CM da chulo lason dhaka se forensic be tame MP ta man lo la pena ko Karbianglong Autonomous Council ta ye man lo lasi non ge 125 successful amendment lo pulong te je dag banke double benefit ke long le lasi CC long chat lasi non ko ke dag banke inudver lang vacancy ke do ke hodak si deputy chairman ga posini piune da hi siver lo lasi ni Ujit Kumar dia di malong banke daga dim ke deputy chairman si isiber non election no angali election ke do yel na dum thata election gali non banke je deputy chairman da banke ju banke Ujit Kumar de banke la sopir thepen dam ju lo la so dim ben banke je Karbianglong district council rules 1951 ateng pen rules 32 and 33 ateng pen je that deputy chairman election do nangi
Nasi so di deputy chairman election di doje pansi rules 32 paragraph 2 and subparagraph 7 paragraph 2 and 3 ating pensi pinya bangke nomination pila. Okay, चलो सर. Lazima di pakala